على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga uri penwallah uri ano kia bantuga ko si iku kanan tanuay sa Arabul Alamin nabusukya salawati akan si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangninakan ko Allah asumana salam akalilintad nagukapipi aginawa napakimbagian rakatan wallahu ta'ala sagyang gay ingad adunia na ayamala na pakimbagian yan rakitano sa alungan amawri. Ibagay rakitano wallahu ta'ala so kapakadaya sagyang gay adunia na ayamala na so kapakadaya si isa alungan akiyama. Baluin wallahu ta'ala so mga amal tano mapadago timbangan o amal tano sa alungan amawri kasababan sa ipakasulod tano si ikulim wallahu ta'ala. Sa babaroon na ayadan baluin tano puunan nagyang kai katir Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kai suratul Anfal. Katir Allah ta'ala sagyang kai ikadua ka ayatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bitiru Allah subhanahu wa ta'ala tigina innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah matana tigu Allah ta'ala ayamiya maratiya nasusirano to igira amiya aloy so Allah na malaka sa mga puso iran mataan atigu Allah ayamiya ratiya nasusirano to igira amiya aloy so Allah ta'ala na malaka sa mga puso iran wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nagusosiran utu atigu Allah ta'ala igira abiyan tiyakiran so mga ayat kami atigu Allah na malak agiyang puto ang mga puso iran sarata agiyang puto ang mga tao na lumandag agiyang puto ang puso iyan. Sa manuto mga orin panuwallah nasukon sa mga tao miyaratiyaya na ayakito uson na igirami aloy kiran swalla na kelak agiyang kuto ang mga puso iran igirabiyan liya kiran sa mga ayat na ayat pagkaulaw-layran na kaumanan agiyang kuto ang parateran sa iwallahu ta'ala. Giyang kuto ang kapasang o puso giyang kuto ang kapalandag o puso giyang kuto ang kapagkumani ko parateran nada abang kami yang gedam aminiuman ko parate yang aku Allah na sama nuto na kena abakat itu mapaparate aku Allah ta'ala. Pitiru Allah ta'ala atigiyana wa ala rabbihim yatawakkalun. Giya ko nagyang puto ang mga tao at ipaparate ya nasirano to na si ibu kukad na niran naron siranon si sarakan da apasirakan na niran inuntas wallah
Sa manuto na pamakatano dita no agyan kay akater wallah at gina innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayam miaratiaya miakatan ayam miaratiaya nasusiran tuati wallahu taala aigira amia aloy su Allah na malak su mga puso iran igira biyan dia kiran su mga tanda mga ayat wallahu taala agito su Quran na kaumanan su paratera sumangko su mga puso iran na kaumanan so parateran sa iko Allah ikna agyan ko to aparateran sirano to mga uripan wallah na si isiram buus sarakan sa iko kananiran wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salah sirano to atigo Allah ta'ala na si iko sambayangiran na pagkatindaganiran yuqimuna as-salah alladhina yuqimuna as-salah sirano to atig wallahu taala so ipapamayan degiran papakatin degeniran so sambayangiran wa mimma razaqnahum yunfiqun naguso sabagi atig wallahu taala ko inirizki mikira na diran di inggeston disiranon di imam mamagay mga ulama atano na isa amia aloiran na tigiran asuman sa mga tao ipatindigyan so sambayang nagupuon mablagon adim bagay sa zakat na di katarima so sambayang yan kailay niyo manatigiran aswallahu ta'ala na aloy niyan so sambayang na itutundugyan so kabagay sa zakat okay, nagiin na kana ba ayam mi aloy sina kabagay sa zakat kaaya Peter yan na alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. So sabagi ang mga kater wallahu taala na aya mga susumpat nagiyang kutuwa alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata. Gi'i agyan kaya ti aluyaw no wallah sa wa mimma razaqnahum yunfiqun gusto nganin apad iniriski mikira natig wallah na diiran di inggeston so mga ulama tano na aya Peter ira nagyang putwa diron di katero wallah sa diran di inggeston na malagi desan agiyang kutwa ka pembagay o mga tao sa zakat na gusto ka pembagay niyan sa sadaka. Sa mananan mga uripan wallahu ta'ala na panganin tanong si iko kadnan tanway say sa Rabbul Alamin ama padatano si iko mga tao at ito miyaratiyaya ko Allah. So mga tao so mga tao aigira ami aloy kiran so wallahu ta'ala na pagkagdamian adikelak agiyang moto puso iyan kaapian to na idinian diinggalabakan akam beradusa naman yan din adikatawan ka kana abamian lakas so puso iyan na apia ayaden apapaya ganian na mapaparati ako wallahu ta'ala ugina kana abatitu ang mapaparati kakagi so dun so wallah na ayaw mi aloy igira manuto ami aloy sa mga ayat wallahu ta'ala nada makauman ko paratiyayaw tao na karina sa kanaabad dito mapaparatiyak wallahu ta'ala inuwa iitaw ang mapaparatiyaya basta ang mapaparatiyaya na andeden ikanaganian ko mga katir wallahu ta'ala na pagkaumanan pelendag agiyang kuto aposo yan zadatuhum imana pagkaumanan so paratene ang wallah upong pamanamay nga si kung ginawang ka magdam ka kung ginawang ka kanabo ay abuwa sesarakan na nakanas wallah kaadan apagkatuon kaadan arong kaun sesarakan sama nuto napaganayron
Miagdam ka sa ginawang ka, aigir ami aloy swalla na kana aba pukelak agiyang puto apuso, kana aba peseng ko pa. Miagdam ka igir ami aloy, udi napiang adian sa mga katir Allah, mga ayat ko Allah na daakyuman ko paratayang ka. Ikatalo, adan adi ka di ipanarigan asalakaw ko Allah. Sama nuto nasok, itindu ka ko ginawang ka, o pure ka ama paparate na sama nuto na miyada ka. Itindu ka susambaya, na uminitindu ka susambaya nga na ayak kagagadamang ka ko ginawang ka na adan at tamo ka. Di ka na punggesto sa lalan ko Allah, di ka kuan sa zakat. Di ka umpasidka, karina sa kanaba ka titu mapaparatias iko Allah. Aya Peter o Allah na tigina, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sirano tuwa tigu Allah, agiyang mo tuwa mga tao, agigir ami aloy kiran so Allah Ta'ala na malaka, sumangkop sa mga puso iran, igirapi ang adiyan kiran sa mga ayat ko Allah Ta'ala na kaumanan so paratiran nagusisirambu sesarakan sa iko Allah nagusiran na papakatindaganiran so sambayangiran nagupumamagay siran kung anin ini bagay kiran wallah na ayapitir o Allah na sirano to mga tao amiyarateya at titu. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Siran mga tao amiarate at titu-titu kia paratiran. Pagariya giyang kanan kia aluyaw no Allah sa siran ititu miya maratiya na siran ipamakasulad ko surga. Kapitir wallah lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratan wa rizqun karim. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratan wa rizqun karim. Sira natin Allah na adan abagi iniran pangkatan apuun si iko kananiran nagurila makapupuun si iko kananiran naguriski rizkong karim naguadam pa na abagi iniran a rizki a karim ayam ananian na masakaw uri pa na Allah ta'ala giyang kanan kabagir ka wallah sa paratiyaya at ito paratiyaya na siyo to pagunot sa giyang ko to akababaluin ka asaka na tutulabos ka. Dilang ulang manataw na bigyan wallahu ta'ala sa titu parataya dilang manataw na miyakas sulad ko puso yan so titu parataya udi saka uri panawallahu ta'ala na matatagur ka o magukit ka kulalan na ontol o sika pagukit kulalan aribat parataya ka o di ka parataya di pa magusayin sumapiya na di pa magusayin sumarata na anda kaon magunot anda kaon magunot ribat o ontol umamakasaka na pagkaaluidin agyan ay akater wallahu ta'ala atigina innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah ayabu mapaparataya ko Allah na so sirano to igir amia aloy kiran so Allah na lumandag so puso iran malakas so mga puso iran inong ko to di mapunggulaw la adik kilakas so puso ka nakatawa niyo na ayah sa bapian na igira ama papano adusa igira ama papano adusa so manusia na tumatagas so puso iyan na di sulad agiyang kuto at turuan sa iko puso pagkanagyan din wanaw gay na si ibu miyataman sa kapagkanagyan yan igira man na miyasalak amiyagdam ka aanday ka aluyak wala na dataro patubadin so puso na karinaw to sa daamal amiyang galabaka kaadusa
Na aya penggulaw laan ka na, pakanda ka lang na sa istighfar, kabakalo-kalo, na sumawa sa puso ka, na mabaloy ang maalakan si ikwallahu ta'ala. Inaluitan wagyan mo tuwa ki aluyaw no wallahu ta'ala, ki aluyaw ugan ng tano at tigyan aalladina yuqimuna as-salah. Ayat itu miya maratayana susirano to ipupumayan dagiran susambaya. Sigo miyaw na agya pakatutunatano na miya aluitan wagyan ko to abendingan tano. Ayaw to abendingan tano nagyang ko to apakay sa mga tao aanto na ipenggulaw laanakan. Aigira dia ko di sembayang napakeribat desa matarotop desa di ketarotop nato na isuenakan. So miya aluitan wagyang kutuwa igir amya riba kasusambaya na kailangan susujud pembetuan sa sujud asahu. Na aya inaluitan na susujud asahuin na talo ka klase. Inaluitan wagito so igir amya kalabat ka o di na kiya barang pangangka anta akasaka na baka din miya ka sobra miya ka umangka. Miya aluitano igira agyang kutuwa tao na aya miya ulaw-ulan yan na miya kalabat napakasujud sa sujud adua timan agito so pembetuan o mga maranaw sa sahawi. So ayang arano to na sujud asahu. Igira asaka na miya kalabat ka na makapatahayat ka na makapasad ka tahayat nagukabu sujud sa sujud asahu na uriyan yan na paguntod ka nagukabu peselam. Inaluitan wa igir agyang mo tuwa tao na miya ka sobra miya ka lawan na ayaman penggulaw niyan na siik o kapakapasa diyan selam nagubu pakasujud sa sujud asahu sa kana aba paman patahayat peruman uga idna makapaselam sa kaniya. Igira agyang mo tuwa tao na kiya barampangan Namiya aluitan mabas tagiya barampangan sa manusia kudi niya nila sembayang ino mga day kaya taluan karakaat o di na ino mga day miya pata karakaat o miya lima karakaat o di na ino mga day isay ni karakaat o dua karakaat na aya inaloy o mga ulama at ano na penaragong balay niyan o kaito iyan. Aya mana penaragong belain ko kaito yan na waya pagkapikir ka na isay ni mga day karakaat miya pasadakan o dua na aya ka penaragong belayang kaon ko kaito yan na pagtunga ko isa karakaat upama ka aya pagkapikir ka ino mga day ikatalawayaw ikapat na penaragong belay na ako kaito yan asi ka magpuon ko ikatalo pagkapikir ka mga pasadaga nakagiya barampangang kaon na aya ka mga sujud ka sa sujud asahu na makapasadaga tahayat na di ka pasin peselam na daang ka sujud sa sujud asahu na kukabo peselam kakagiya barampangang ka inaluitan no ayat pembetian ko sujud asahu na sudin so pembetian ko masa ka pasujudita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la inaluitan no sa giyang mo tuwa miyepo sa kiya pakatutunatan no igira ayam yaribat ayam ini begak nagyang ko to arokon o sambaya igira ayam ini begak na sorokon o sambayang na di ketapalan o sujud asahu so sujud asahu na ayabu ang ketapalanian amini begak ka na datar o wajib o sambayang agus o sunnah seek o sambayang amay ka ayam ini begaga ka
narokon o sambayang na di ketapalan o sujud asahu. Mia aluitan o so mga rokon o sambayang. Katatano na niyo so rokon o sambayang inaluitan o. Ayaw tuwa inaluitan o rokon o sambayang na 10 ago. Pito. Alhamdulillah. Na maganay ka answer. Biasa lah kuno to. Basta agiti may baga ka na di ketapalan o sujud asahu. Ayabu ang ketapalan niyan na wajib o sambayang agugiyang koto mga sunnah. Anto na mga wajib. Anto na mga wajib o sambayang. Wa makasudi mamimikiran natin kinaino to arokon. Anto na abos imas taralbiron. Sumansurokon na ayak kabetur ayam meranaw to upama kasakatano nagiti pulaos o sambayang. Mga pulaos o sambayang. Mga rokon o sambayang. Na upama kawalay na mauteng so pulaos yan na miyawteng. Na suwatigyan sa mga wajib, sino sambayang akapakay akatapalan o sujud asahu, apiading kada nakasuyan, na ayak kada kalian na 8 timan. Ayak kada kal o wajib, sino sambayang na 8 timan. 8 timan. Pagampaganayon nagyang mutwatigyan aswatigyan so takbir lang ulangwan at takbir sagiyang mutu asambayang na bituan to sa wajib maapad si ek wajib ayabu adiron pad na so takbiratul ihram. Yang moto apaganay ka kapag puon apatiron ka so Allahu Akbar na siyo to maapad si ikorokon o sambayang. So langwan o takbir so kapangiraw ka Allah hello. So langwan o kapangiraw ka Allahu Akbar napalaya oto wajib. Lagi diyan na maka amay ko mabati ka sa Fatiha na makasakbaga oriyan yan na paruko ka sa lab nang giraw ka Allahu Akbar na padutos sa iko wajib o sambayang. Padutos sa iko wajib. Amay pa man ka sujud ka apatero na ka so Allahu Akbar na padutos iko wajib. Magunto ka paman nanggiraw ka Allahu Akbar na paduto ko wajib. Na sujud ka paman pagumbuhat ka paman patero na ka so Allahu Akbar na palaya oto wajib. Ayatingin na ikadua wajib na sukabatiya sa iko sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida. Wajibu to. Ginan sa pagkaribatan ko pugunot sa jama. Igira na buwini kuwata ako na giraw o imam. Sami Allahu liman hamida na guminiraw sa mga tawa Rabbana walakal hamd. Sama doon na miya daon susatiman awajib. Wajibu to. Tama na day man to na ada na di sembayang amonot sa imam. Agumiraw sa imam asami Allahu liman hamida na ayapatir unya na Rabbana walakal hamd. Dagiraw asami Allahu liman hamida. Nagunggaw mo itundog Rabbana. Miyakapiyaki sa mga tao mambuo. Sa manuto, na miyaribat, minibagakyan so satiman ko wajib. Na suman so wajib,
So wajib na umulaula ang kana balasanggaw. Uding ka manggulaula na isiksar ka. O ayabi baga ka na wajib miyakar lipat ka gumiraw. Asami Allahu liman hamida na pagkasujud ka sa sujud sahu. Ugay na kan abang ka kesui. Kan abang ka kesui. Igira emini baga ka na rukun na pagkasujud ka sa sahu. Aguding ka pakalilipat ya kekasuyan na kauto. Nah. Yang mo to akaterwasi ko sami Allahu liman hamida na malagid so munfarid aguso anto na ini ba na imam udi na jiyama makapasimbayang iyo apalaya ka no din pakabalas makapatero o sami Allahu liman hamida wajibanan wajib. Ayat ikatalawa wajib nasukat pero ako Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Nah susabagi na ini yang ditero na Rabbana lakal hamd. So ay kapaka uuntulian Rabbana walakal hamd. Sama no to mga uripan wallahu ta'ala dapat teroon o imam igira ajama dapat teroon o maamom. Pateroon o imam, pateroon o maamom. Sama to na malagid o jama anta aka munfarid aka pasembayang ka na palaya ka no pagkabalas o sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Aya ikapat wajib. Sego sambayang nasukat pero ang kako subhana rabbiyal azim seeko masaa karuruko ka. So kapatero ang kako subhana rabbiyal azim umasa akaruruko ka nagito na wajib. Inakawata ako na di kami diisi sambayang sa masjid. Dan na may pag-ubay ang lokos. Di ba girawatata nasa din sa pasuan o lokos. Nayata mo pasuan. Akagiya daw mo takatawan na ayaw katawitaw nasa lokos na matao. Na Romeo ko sa labo. Naya po pagkanagamin na siwa mi mambu. Umano ko may na kumino ko mi mambu. Ugay lain nakataw ya meron na daw ba pagkabalas sa lungsoto. Kaya na yung ginagawa nila subhana rabbiyal azim mo. Amalok ba ta ka papakagiranas? Gito na yung kapag lang meron na igito ba si wami romoko nagiti pagka nagamiron sumodjun na yung pagka nagamiron na iba ni mama inso ita so gito ni masuso amin gititigiran dusa adi imbabawata may imbabawata ka kaya sa kanya ni pasuan namin igira mabu miyaga bedas sa tao na sumato ka na rong kami rong pagubay nasa din sa kapapagabedas yan na ayaw may kapagabedas na takin ba agito igira pagabedas niya na tangilan niya na ipraks yan na mata niya na pangiroro mabasaya na lima niyan na igiraw niyan sa mata niya na pakadiritso niyan sa tangilan niya na pangiraw mabir umambo na sama nito na pagkadusaw na inimbawata yan na dusa na sukya so amiron sa giyang utauras Wai na kaya may kadini ang katawan nugain na asarap ya ganadutaw na irila ono Allah. Oh, irila ono Allah. Na sama nito nasukat pero ako subhana rabbiyal azim na wajib. Ayat diyan ikalima
nasukat piruah kabatia o subhana rabbiyal a'la umasa akasusujud utaw na wajib subhana rabbiyal a'la na igira asumusujud ka na samanuto na wajib so kabati ang kaon subhana rabbiyal a'la. Aya ikanam awajib naso kabati ako rabbi gfirli kabati ako rabbi gfirli sagiyang buto amasa adingka di ikasumbayang yang ay akabati sagiyang kanan rabbi gfirli na kepakai asumpatan ka warhamni tunapan warzuqni tunapan nako na bati ani yung kunan tunaw to ipupunong bato na wahdini nako to wahdini ro wa'afini warfa'ni tunapan wajburni kagi giyanganan na pembetian si eko pagletan o dua sujud giyang boto ka paguntod ka betian ka so rabbi ghafirli na kepakai agitu imabalas kagiyang boto rabbi ghafirli kepakai paman agiyang boto ka sumpating kaon. So sadun sa mabalas sa karoo na asar kadi maka sobra di mabaloy bid'a na sadun sa dingga di imatero na pala-palayang kadnuto kukwas subalasyan o kapakaw mangga sa isa alungan abawri. Neno ka inshallah na maka tutunatan o na aluin tano so piklas yan yung kabarang-baranganan. Rabbi gfirli warhamni wa'afini ayat tigyan ikapito amababaloy wajib usambayang naso paganay at tahiyya ito so tigtanwa tasyahudul awal giyan gotowa paganay at tahiyya nagito na padasi wajib. So tahiyatul akhir na padukurukon o sambayang. Ayating na ikawalo awajib si eko sambayang na sukaw todo ko oras ading kadikat tahiyata ko paganay at tahiyya. Sukaw todo ka. Maguntod ka kumasa ading kadikat tahiyata. Sagiyang ko to at paganay at tahiyya. Nagyang nga na nami ang aaloy tano na palayaanan wajib. Palayaanan wajib. Yang nga nan biyatiya tano betiaan ko masa kaparuko betiaan ko kapembengon kasujud kapaguntod na malagi disanden so imam agus sumaamong malagi o barajyama anta akamong farid na palapalaya kanusanden baka batiya mga ori panwallah supaman sa mga sunna na madakal sa mga sunat na madakal sa ikumas adiga sembayang o tao. Sa mga sunat na paganayron nagyang kutuwa kasakabuka kumas adiga adiga sembayang. Giyang kutuwa kasakabuka kumas adiga adiga sembayang nagito na sunatoto. Kana abarokon, kana abawajib uga idina sunnah. Ayat sekabenaga naso paganay arakaat agusto ikadua ka rakaat ugaid na kana aba serba so ikatalo agusto ikapata tatano diniyo
Agiang kanan sunnah na upama kang galabakang ka ng balasang kaon o Allah na uding kang galabaka na kanaabar ka siksaan. So mga sunnah na paganayro na tigtano nagiyang kutuwa kababaloy niyan sa kabanaka agiyang kuto paganay rakaat agusto ikadua ka rakaat. Aya ikadua sunnah na sukakasuyang ka sa makatalo sa iko pumbatiaan o karuko kasujud o sukabaluyang kaon makatalong ka makasoy. Giraw ka subhana rabbiyal azim na makatalong ka makasoy. Paguntod ka paman mambu giyang gotuwa sujud ka makatalong ka makasoy so subhana rabbiyal a'la. Maguntod ka na kanaba ka pakay makatalong ka mater so rabbi ghfirli Rabbi ghfirli Rabbi ghfirli. Kapag pa na makaisang ka matuntol. Kapag man makaduwang ka matuntol. Ugaid na aya sunnah o batiaan sa eko roko agusto sujud na makatalo makasoy. Padatingin sa sunat, nagiyang puto akas sa kabagasa pagimasa na kaso isa ka ayatan, isa ka sura. Pagimasa na ka, agiyang puto isa ka sura. Na upama ka matas, na di nga kagaga so suratul Baqarah na pagimasa na ka. Di nga kagaga baso suratul Imran na bangga pagimasada. Wanaw gaid ada taragyang kutuwa mga bababa mga sura ipuun ko suratul Naba nataman si iko kababaian. Giyan ta suratul Naba na kapagay sa kabaga ko waktu subuh na pagimasada na ka. Sa kabaga pamamperuman na aya pamanasa ka benagana so mababa kanabatan to matas. Kapag kaya sumiya ka baga suratul Naba. Amay ka itindig ka sa ikadua ka rakaat na pamimili ka kung mga sura sa misa ka baga. Adi ka paro ibarat na tindig ka sumbayang ka sa waktu subuh na isa ka baga so suratul Baqarah na bangka pagpusa ka bides oras kuni ag oras imanto. Au pagpusang ka na buende pagala siti ang ka sa kapipit anaw ka bumakaruko. Oh. Agira sumalong bata. Agira sumaga na kapakaya mga alas 6 na miya kapasad. Bukuni ka dinian magaga. Aso suratul Baqarah na sobra 2 ka Diyos. So magani ka batiya, magaan na 30 ka minutos na miya pa sa din sa isa ka Diyos. Na isa ka oras na kiyaduan nun. Na ibarat na ayakiya ka matero na pag-alas 5 nananati mga alas 5 media na mga alas 6 na miya pa sa din so suratul Baqarah. Na di bida sa oras guni agus sa oras imanto. So aya ka pa kayo na isa ka baga so sura Yasin na mapos ka kakagiya sa 10 ka minutos at akalabi sa 10 ka minutos. Waya isa ka baga na suratul Mulk nakapakaya 5 ka minutos na miya pasad ka. Na mga ori pa na Allah Ta'ala sunato to kana aba paliyugat kana aba wajib na kanapan o barukon o sambayang. Namaya 5 kaso mga bububuin sa kuha. Kami kaso mga bububuin mura isa paskata. Na igira sa mga bububa nasa din sa anto na iniban na
kagaganggaon. Aya mapiya na makasa kabaga. Api aya bumili sa kabaga na suratul asr. Na namiya pa kayo to na suratul ikhlas. Kapag pa na makadua makasay kay ugain na aya mas mapiya na salakaw so ini sa kabaga ko paganay arakaat na salakaw pa man so isa ka ikadua ka rakaat. May manali maha manasuyasin na biyang budwa karaka. Pagka pa kayo to bagiin na ka sa iko dua ka rakaat. Kapag kayo pa na ibarat na kuminwa kaon sa 10 kaayatan ko paganay niyan na tuminin dugagap mampuruman na sumiya ka bagang paman sa 10 kaayatan na miya pa kayo to apiya ka na bangga miya imasada. Ugay na itatano din niyo na matagsun na pagpus na kaso isa ka sora. Sunat so kasaka sunat apan agiyang kota pakalandu na kaso isa ka baga. So ayat tingin na ikatalawa sunna maapada ko sunna na soki puron ko 2 a 5 see ko pantag awag odi nagiyang kotowa antone ni ba nakipun taganong sagiyang kaya tangila nagitoy sunna to so kimbayaw sagiyang koto a 2 timan a 5 di ba na pangirawa Romo ko sa labo na mabatian sa subhana rabbiyal azim na sami Allahu liman hamida na adina pukilaitan wa dinian ipur usuliman yan na sunat so kipur unon si adam na pakilaita bero dum punggiraw basa dum punggiraw as bunta-bunta ladun bubuk-bukalan tigina sami Allahu liman hamida. Ada mana melek na tigina sami Allahu liman hamida. Sunod? Bugoy na isya. Na. Ayat tigina na ikapat Nagiya tigina giyang kutuwa kandua udi na aya isa katiron kapamangani ko wala sa giyang kutwa kapag puuni ko sambayang giyang kuta kang geka sa giyang kuta sambayang kapag puuni ron giyang kutwa kapag kairon gitu so kambati as isa giyang kutwa lagi dia na Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya taman sa kapusian. So aya kadaklan pembetian ro o mga tao nako na betia kan urungkunan to nay kalalayaman ni ron. Aya kalalayaman sa bagi Nagyang ko to tigiyan na subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Giti kadaklan pembeti ano mga tao kaginan sumatatago ko andeng-andeng parukunan. Bersama na mga lokos na ayalalay na pagkanagakang kira nagyang utatigin na inni wajihatu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardo taman sa kapusian aya kadakalan ko mga lokos naginan ipulkaayanon maanagagad nagyang kutuwa kapunggirawira na wama ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Semasuk sabagi nakapakaya mo pembetian yan nagyang ko to alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi nakapakayo to sa mananan na api anding betian kasan na sunatanan sunat umbati ang to namiya kakuha ka sa sunnah na susunna na unggal bagangan ang balasang gaon o Allah na uding kang galabakan na kana paman abarka siksaan kana abarka siksaan Kami kanyo kumatawa di maano makasasambayan. kay ibarat na lagi dupay taw na tidak kaon makasulod na kung makadunggas sa liyo
Da mesti iya no. Uy, na miya karagaragan. O, miya karagaragan. Pero na sakana dengan kalaka iso sambayang ka na nananati kumakadeng sa liyo. Aya kailangan na giyang butuat ti katano sumanga sunat mababeloy paturay so kang galabang kaon gibo daw kaaloy wajib na kailangan abang galabang kauto. So ayat tingin na ikalima apad si ko mga sunna nagiyang buto kabalasang ka sagiyang buto isti'ada muta a'udhu billahi minasyaitanir rajim kapamamugo sa syaitan rakas itundog kaon so bismillahirrahmanirrahim giyang buto kapamamugo sa syaitan nagito so kapa ato na iniba makapasad ka duwa sagiyang buta kapungga ka ako sambayang pitero ka so Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila miya pasad ka ito nagugabunggiraw a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim ang napakilaya ka na di ka pakatindigyan ako sambayang nga iyan na duminingil sa kawanan a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim nagugabunggiraw Allahu Akbar kana mapasad ka agiyang butuwa ipalaka ko sambayang ka nagugabu pumamugaw sa syaitan nagugabu petero aso bismillahirrahmanirrahim sa aya ka pumamugaw ka sa syaitan na masulan kana aba mapayag masulan bagira a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim kasukan bismillah na ikhtilaf sampan sa mga ulama ayar kiranon na sopaganay kambati ako fatiha na susabagi natigiran malagid o so paganay ang Fatiha, ikadua, ikatalo, ikapat, napalede na masulan so bismillah. Ano ba man ang mga tao mapayag o diin na matanog ang kapumbati ayran ko bismillahirrahmanirrahim igira adisiran di sembayang. Wanaw gain na malamang buso o sayanan na ikapira. Ikanam. Padatingin si ko mga sunna na sugatero ako amin o kapasad o suratul Fatiha. Yan ko nakapakagiraw ka walang dalin nang giraw ka amin na sunat to. Okay na si ko kana aba ka di isumbayang nakanaba uman kabatian sa Fatiha na miyapasad ka na baka punggiraw amin kasi buto kumasa ading ka di ikasembayang na ayang kakapatiro asagyan ko to amin nanana ayatigyan ikapito apada si iko sunna lagi ako ng mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala agiyang buto kapakalayatan ako sa kabuka so kapakalayatan ako sa kabuka kumasa di ka di sumbayang sa waktuwa subo siyo to ko waktuwa subo na padatingyan aya ika walo na padatingyan si iko sunna akan ako nubuanan malaas sunna nagyang buto katiro ako astagfirullah sa makatalo si iko orian o kaya pakapasad ka selam pamana ayang ka din kaya pakasalam assalamualaikum nabiyakan niyo ko na astagfirullah na sunatan na kanabaanan mala pamana kanabo paliyugat suman sa mga sunat na adan amala as sunat na adan amay to sunnah
na mga pagariya maluininda madak lagi yang kay asunna ka yang kaya isa kita pagilan tanu si na ada natigian mga sunna paturay nagu adan mga sunna akan na aba paturay nananay no ka insyaallah na makatutuna tanubo nakasumpatan tanwa anto na unon imakro o sambayang na anto na unon mababaloy adi ka pa kay ko sambayang inutanwa kiyasoy paman si Roman kakagi susambayang tano nagupuon ng binasa na ayaden amia binasa na sudun so kalangulangwan o mga amal tano ilani man mga uripan wallahu ta'ala so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiyang gotuwa kiya aluyan yanon sagiyang gotuwa sakatao amama kiyang gotuwa sakatao amama na miyanang bayang sa kaniyan na siiko kiya pa ng bayang yan na miyakay sa alungan na sumiulad si sa masjid agiyang gotuwa sakatao amama na siya lamiyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may simbayang. So kaya pakapasa diyan simbayang na siyungan yan so Rasulullah na kiyumusiyan na pitiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaswi ka na simbayang ka kada ka makasimbayang na may simbayang agiyang gotuwa sakatao amama agiyap man na mga pasad na sumiyong o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiroon pa man o Rasulullah akaswi ka na simbayang ka kada ka makasimbayang taman sa miya katalo agiyap ko ikatalo niya nun sumua nakagiya makapasad na sumiyong ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitiro yanon aya Rasulullah na pangandawa ko nga kami teman so papandayan akan ko kasembayang aya pitiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira pasembayang ka na fakabir pero ang kaso Allahu Akbar roko ka piya sujud ka piya giya ko nagiyang ko to amama na adeno to rumoko na diketaroto na adem paman sumujud na aya de mataroto nagiyang ko to kaya sujudian aya mi aloy mga uri panwala na adem pan hadis agiyang ko to sakatao amama na pinutol o Bukhari asukon sa Hudayfa na miyaylay niya nagyang kutuwa sa katao amama annahu ra'a rajulan yusalli wala yutimmu ruku' as-salah wala sujudaha faqala lahu Hudayfa ma sallaita walau mitta wa anta tusalli hadhihi salah mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miyaylay o Hudayfa giyang gutwa sa katao amama adisem bayang na diniyan terto pansuruko iyan agus susujudian na Peter o Hudayfa ada kaden makasembayang watigyan umiyatay ka agi iibetad akasembayang ka nada kaden makasembayang ini siyan sa giyang gutwa mama tigyan ay kiyatay ading kadikasembayang salagi daing na aya pitiro agiyang kutwa sa katao amama na tigina mundo 40 sana tanday umiya ka patapulo ragon natigiyan ama salayta mundo 40 sanatan say'a dede natigiyan asambayang ako tanday umiya ka patapulo ragon amay takbu asambayang mga pagariya aya panay bayad na ipumbugang ka na sa mga rukun yan aya panay mga uripan wallahu bade na bangkaw na ito na iniba na sasagutiapan ko sambayang ka panganita ko Allahu ta'ala rilaan tanunian na gumaapan tanunian sa tarimaan wallahu ta'ala sa mga sambayang tanong na ayamala na sa mga galabakat tanong
mga amal tano napakatagumpian rakatano wallahu taala palapalay tano den ikalim wallah sa alungan amore sa saya kambut isa ayatan ubaden apakay si iyo naso kagagatan ron sumambag nasumbagan tano so di tano ron kagaga na mindudutan sa eko mga kakatano ko ilm Dito nga ako sa mapipiyan na ko pag pinduran so patara ka dito sa lugo at nakaduan ako ng barapan na dua ka duda ko ira ika dua ka sulam muna dua ka na ay ipag-isa karon na kapakay anta kadi ayaw to apakaysa ka na igira di sembayang sa waktu duhur na suduon karakaat na makagaganat ka na suduon karakaat na pagpakaunto ka kakagiding ka kagaga na ayas sembagero na miya pakay dinuto sabab uding kaon kakagaga ibarat na mipungga sembayang na gumaganat ka na pembetian ka sa Fatiha Mia gada mga kiyada ang kasabagar na kapakay amon to degadan na singa din sakba ko kauon to degad. Na tunotong tapakay sagasan. Ito atimatik so kami sa Kabandia Korean o Fatiha. Ira di disembeng sa masjid na dito pa. Uy, magaminta pa. Nakanaba ka ibarat na babay ka na di nga pa katanog. Nananapagaming ka na sibu ko, ginawang ka. Kana ba nga pagkatanog ka, suswarang ka na, madagong mga dato. Basta di ka di isumbayang na makapasad ka mati sa suratul Fatiha na malagid o barajyama anta ka mong farid na patero na ka so amin kapag ko mga tanaan sunnah. Nananabatan ng pendua. وقال ربنا ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارنا ولجامع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل منا صلاتنا يا الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله قد ننمي masaling gagaw albiya makalimuon kati ikami ya Allah ikakaw amir kasulimami
Ya Allah, di kami din rorotosan sa iko kapagpaladamir ka, sabab sa mga uri pang kaming ka ang mga lulubay, rila ikaming ka, maapi kaming ka, kumay tumala amiyang galubag kami ang mga dusa, ada amit ibabaa, nagurilaan kar kami ya Allah, sumiyat ibabaa meron, kadna nami panganinamir ka, agyang ka iakatitimu ami imanto, nabaluyang kar kami ya amas mapi adi sukaga iyami, nagubaluyang kar kami ya akasawapan sa ipakapanad o timbangan o mga amalami ang mga pipiya. Ya Allah, panganinamir ka, bulungin ka, so dir kami di pumakarag. Angkat-angka kulawasyan sumay tumalaapan niya kita. Batadilabonon sa mga pagariyami, mababaya maganad sa ilmo, mababaya sa seminar, na di makaaragan imanto na panganinamir kay Allah, abulungin kasiran langon sa bulong, ada amalam kulawasiran apan niya kita. Ya Allah, so makakakailangan kami sa beger na rizki ingka sa beger. So ay makakailangan yan na rizki ingka sa madakal ahalal. Miya suti-suti kahaykan na nami panganinamir kagiyang kay apa naguntaman agiyang kuto apagariami asinor husniya na sa bapingay ni sa kapakasuladiran langon sa ikulimu ka. So mga lokos yan na gusto mga pamilya niyan sa bapingay ni sa kapakalandu o umuriran andarulupan na gusto mga watay ayamal anak panganinamir kaya Allah pakadidasang kasiran sa eko pimbarang pemakabinasa. Ya Allah, miya suti-suti kahaykan na nami panganinamir kaya Allah kasabo pa na isa pala kami din makasulod ko surga ka asulod sa jannatul firdausil a'la namitilo nami sukalangulangan o mga pamilya mi. Ya Allah, kadna nami amala igagaw malailimo tarim angkar kami so panganinamir ka amapiyas sa dunia na mapiyas sa alungan amori. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.